Yes, kanonye mbifurize kuguma kugubwa neza guhirwa mu byo mukora byose ni amakuru agezweho arebana n'umutekano politike na diplomasi. Ni byinshi cyane no tugiye kuba dukomozo ariko kandi tuva imuzi n'umuzingo nyamuneka ni ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tugishinze amatako ndetse rwose no mu gihugu cy'u Burundi aho imirwano ikomeje gufata indi ntera mu kibaya cya Rusizi. Ibisasu binini byongeye kumvikana rwose muri ano masaha ya mu gitondo by'umwihariko mu rukerera, akaba ari amasasu nyamuneka ari kumvikana nyuma y'uko rwose twamaze no kwakira amakuru y'uko hari imbunda zigera kuri ebyiri zemereye cyane ziteretse kuri kote y'igihugu cy'u Burundi. Izi mbunda rero zikaba zikomeje gukora ibitendo byo ku rwego rwo hejuru. Izi mbunda zikaba zikomeje rwose kurasa bikomeye mu bice birimo abasivile benshi. Tugiye kuba rero twinjira mu makuru agiye atandukanye, tugere tubapudetinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze, dore yuko nyamuneka rwose ibintu byamaze kuba rwose bihindura isura ku mirongo imbere ku rugamba. Gusa nyine mbabwira ko nyamuneka nimba utari wakora subscribe usabwa nta kindi ugomba kuyikora. Bakunzi babohoka Bukere TV rero nyamuneka munyemerere ngira ngo ibintu duhite tubyinjiramo mu buryo bwihuse cyane, ntabwo ndi butinde kuko murabizi ko ibyanjye ari ugukubita mbangura muri rusange. Twirukanse cyane ndaza by'umwihariko kwerekeza mu bice byano mu mujyi wa Uvira indani rwagati, mbabwira uko situwasiyo ihagaze. Amasasu menshi naho yaraye yumvikanye, ariko nyamuneka Imana iza gukinga akaboko, abaturage benshi batangira guhunga berekeza mu gihugu cy'u Burundi. Aya ni amakuru rero ndibe mbagezaho nyava imuzi n'imuzingo, mwaza kumenya iby'amasasu ibiki bimeze bite nyuma y'uko igisirikare cya 23 kiri kugenda gisatira uyu mujyi wa Uvira. Turaza gusimbukira by'umwihariko mu bice byano muri teritwari by'umwihariko ya Mwenga, turaza kujya muri Shabuda tubapodetinga tubabwire uko situwasiyo ihagaze. Aha naho ubwoba ni bwose nyuma y'uko bigaragaye ko intare zasambwe isaha ku isaha zishobora kuza kuba zakinjira mu mujyi muri rusange. Turaza kuba tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Igisirikare cy'u Burundi nyamuneka turaza kubabwira icyaki byabayeho ahitwa za Ruvungi, turaza kubabwira rwose ibyababayeho mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko biri kugenda biberamo imirwano. Abarundi nubwo bari gukoresha terari, nubwo bari kurasisha imbunda zemereye cyane, ni bamwe mu bantu uru rugamba bamaze kuruhuriraho n'akaga gakomeye cyane. Turaza kujya mu gihugu cy'u Burundi tubabwira buryo ki ibikoresho byinshi birimo imbunda zemereye kugeza n'ubu ikiri gutegurwa kugira ngo bizarwe ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu bikaba byamaze kugenda biba ibindi, ariko nubwo abantu bari guhunga, nyamuneka mbere yo kugira ngo twinjire mu makuru mu buryo burambuye, tunakomeze n'izindi ngingo z'ingenzi. Munyemere babwire yuko turi kumwe na muganga gakondo uvura indwara zose z'amoko agiye atandukanye, avura amarozi, akavura ibitegano, nyamuneka agatanga imiti nyamuneka ku barozwe ku buryo bukomeye cyane. Ni muganga gakondo utanga imiti ku bashakanye kugira ngo ingo zibashe kubakwa. Ni muganga gakondo nyamuneka uvura byinshi bigiye bitandukanye. mu mugani rero by'umwihariko kugira ngo abiteho kuko avura ibintu byinshi, dushobora kuvuga bukira bugacya muri rusange. Muramugana rero kuri nimero ya guteranya 243 iyo numero uyandikiye nta kindi kintu bigusaba, uhita ubona icyitwa by'umwihariko abagusubiza bagahita bakwitaho mu buryo bwihuse cyane. Muri ano makuru yacu rero nyamuneka turaza kugenda tubabwira byinshi bigiye bitandukanye. Turaza kubabwira yuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo leta ya Tshisekedi yahagaritse ihuriro rya Joseph Kabila ikariha gasopo by'umwihariko ya nyuma. Turaza kuba tubikubozaho tubiva imuzi n'imuzingo. Urusaku rw'imbunda ziremereye ndetse n'intoya rwumvikanye by'umwihariko za Kavimvira. Abaturage bagira ubwoba bwinshi cyane, batangira guhunga berekeza mu gihugu cy'u Burundi. Turaza kubikomozaho
iby'ingenzi ku masezerano i Washington hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uraza kuba umenye icyavuyemo. Amakuru twamaze kuba tuyakandagira, gusa turaza kubabwira yuko Perezida Tshisekedi mu ihurizo rikomeye i Washington amasezerano ashobora kwigaranzura ubutegetsi bwe. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza kugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, by'umwihariko menya ibyo ingabo z'Abarundi zerekeje ahitwa Rurambo zahuriyeyo nabyo, nyamuneka nuruva gusenya. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza kubabwira amakuru menshi cyane agiye atandukanye arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Tugende tubapudetinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze gatanu kuri gatanu. Rero utari wakora subscribe nta kindi usabwa ni ukuyikora kugira ngo amakuru n'ibiganiro by'umwihariko tujye tugenda tubibagezaho gatanu kuri gatanu muri rusange. Twirukanse cyane rero siri butinde, reka duhite duhera mu kibaya cya Rusizi. Inyamuneka imirwano yongeye guca ibintu, ikaba ari imirwano by'umwihariko yatangiye mu bice mu masaha ya mu gitondo. Ikaba ari imirwano nyamuneka yatangiye guhera ku isaha z'igitondo rwose, guhera ku isaha y'isaa 11. Ni imirwano rero yumvikanagamo amasasu manini ndetse n'amatoya. Amakuru mfite rero namaze kuba nakira nuko kugeza magingo aya iyi mirwano ishobora kuza gutuma M23 ikomeza guhangana bikomeye nyamuneka na Wazalendo kuko n'Abarundi, kuko nibo bantu ba mbere hano bari kubagabaho ibitero na FDLR ziri guturuka mu gihugu cy'u Burundi. Abagabo rero bakaba barimo baranashisha imbunda zemereye cyane. Bikavugwa yuko rero mu gihe Kamanyola itaba yoherejwe, mu gihe itari buze koherezwamo zimwe mu mbunda zemereye, mu gihe itari buze koherezwamo indege, bishobora kuza kugorana kugira ngo by'umwihariko Kamanyola ize kuba yakigaruza ibice M23. FARDC plutôt ize kuba yakigaruza ibice M23 yamaze gufata. Ni kimwe mu bintu navuga ko biri bukomeze kugenda bigorana muri rusange. Ibintu rero bikaba byakaze, ivumbi rikaba rikomeje gutubuka. Gusa M23 kugeza aya masaha ku bakeneye kumenya ese Kamanyola iracyafitwe nande, M23 iracyafite iyi Kamanyola mu buryo ukomeye cyane. Ibintu rero byakomeje kugenda bikara, ari nako bihindura isura nyamuneka. Ni nako rwose amakuru yemeza ko mu bice bya za Kavimvira naho urusaku rw'amasasu menshi cyane rwose yumvikanye, akanateza n'ikibazo gikomeye cyane. Ni mu ijoro ryakeye urusaku rw'amasasu rero rwongeye kumvikana muri karitsiye ya Kavimvira iherereye mu mujyi wa Uvira, ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu rero icyateye aya masasu ntikiramenyekana, ariko amakuru y'ibanze yemeza ko amasasu yakomeje kumvikana kugeza mu masaha akuze, nubwo amakuru yemeza ko ingabo inzego z'umutekano zitaratangaza uko bimeze. Birakekwa yuko ari ukutumvikana kwa FARDC na Wazalendo kugeza aya masaha. Amakuru rero yemeza ko ibibazo birimo biratuma abaturage amaguru bongera kuyabagira ingata, bagahunga bakava muri ibi bice. Ibi bibaye kandi mu gihe umutekano muke ukomeje guhungabana mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko mu kibaya cya Rusizi, aho imirwano ikomeye hagati ya AFC M23 n'ingabo za leta, by'umwihariko na FDL na Wazalendo imaze iminsi igera kuri 2, by'umwihariko ihanganishije impande zombi. Iyi mirwano rero ikaba ikomeje kugenda iba mu bice bya za Ruvugero Barika, by'umwihariko ahitwa za Kamanyola, ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ikaba ari rimwe mu mirwano yamaze kuba iteza ikibazo gikomeye cyane muri rusange. Kuba ishyaka ry'uwitwa Joseph Kabila Kabange ryamaze kuba rihagarikwa, ibi byo ntabwo tubitindaho kuko amaze igihe adacana uwaka n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Nyamuneka ibintu bimeze nabi cyane, bamaze igihe rwose batumvikana mu buryo bugaragarira buri wese. Amakuru atugeraho rero ubu tuvugana aremeza ko mu bice bya za Kaziba naho rwose ubu tuvugana hari kumvikana urusaku
rw'imbunda zemereye, naho miripoko rwose muri ano masaha ya mu gitondo yamaze kuba ifata indi ntera muri rusange. Ni imiripuko rero yakomeje kugenda yumvikana guhera mu masaha y'urukerera kugeza n'aya masaha za kiziba rwose, bikaba bikomeje kugenda bihindura isura muri rusange. Icyitwa ivumbi nyamuneka riracyakomeje gutumuka mu bice bigiye bitandukanye mu buryo navuga ko budasanzwe. Reka by'umwihariko rero turasoreza ahangaha, tubashimire by'umwihariko amakuru tugiye kuyavuga bwakira bugacya. Reka tubashimire dusoreze ahangaha, turaza kugaruka mu masaha ari imbere.